dedicated to all the teachers over the world. Thank you always. Moving on to the next items, we will now have one of the most beautiful dance as a tribal, our cultural dance, which will be performed by a student of class 5. Please join me in welcoming them on stage. lenna huikong aging dingding sumukan ay bangleng sa huilen ko ami huikong len na kapan huikong len gina jinang tin khula aluge aging dingding buông tin hàng tiếng chúa giang lên vui và vang cao gầm phải đắm chìm lên mơ tình cờ hai hùng thông hùng tệ đi gầm lấy chung áo để bắt lên vui cô aging dingding chung vang ai vang lên ta vui lên cô ami hui kong len na dapan hui kong len gina sing nang kan khuna alug he Some